شخوی ما یعنی وقت پارتیا پیشورو کرد سوریا هم یعنی بردوامیا ویگرتنه شرمزار دکنو راستی تشتکی خرابه اگر دبالا ترکیه ده هبه مثلا کردی لترکیه چاره سر بکه د پیشاوینا د گرک یعنی رزدار عبدالله اوجلان وک سرکی هیزا هری مسترین دو ترکیه ده و ریبره کی بنسبت ملت کرد لترکیه تناسینش بو وناجی گرینگیا که و دانستندن پیر نه لقط به نه تنیولوژی گرک سربست به بردانگ کاره به آلیکار به و دیدنی ویناجی وک یعنی پروساگ تبیرا ما او مثلا آشتیه گاواگ یعنی پروژه جمعی دست بکر براستی ترکیه دوی دمیده دوان دانستندنا ده هر آلی ده پیش بچو ده آلی آبوری ده آلی خوی سیاسی ده آلی خوی امنی ده و چاقه هیویک و بلکی ریزگرتنک جیج ترکیه را دهات کرنج بر او پیش وید شو گاواگ هات سکنادن و دست بکر دیسا جی یعنی پروبلم هاتن پیشیاوینا و ریگرتن لپیشیا دیتناوی هاتن کرن او یعنی او پروسه جی هات سکنادن ولو جی روشا ترکیه جی ام ایرو لید نرن چقاسی خراب ده بجبر پرسکریکا کردی ده ترکیه دی گرانیاوینا ده هل ترکیه پیش وهر یا پاش ده وگرش بولو جی ایرو هگر ترکیه جدید خوازه یعنی ریکه جی مثلا کردیر ببینه و ریکه بری به رزدار عبدالله اوجلان رو ببینه و وی سربست برده لی وک ذهنیت لجم ترکیه ایرو او ندوی آلی دهی بهتری خواه جیما خابنیه سیاستک جارکش بو ترکیه جی خرابه جارکش بو ملت ترکیه و دنافت جی ملت کرد گلکی بو سیاست دیشو و آنا او سیاست نتنیل ترکیه خراب دبه در دوری ترکیه جی گش بوی دجمن جی ترکیه رش بو وی که دباوری آمد آنها اف بردوامی جی نتیجه وی سیاستک هاتی گرتن و بگمان جی نخوازه دیتنک جهلاوی درکه او دیتن جبر باندوراوی هی لسر ترکیه نتنی لسر ملت کرد لسر ترکیه باندور هی اگر ایرو او دیتن آبانا باوری آمد و روشی باشتر بایا لی دکوه آلیه گچلو کاربن یعنی ریتنگ بکن لپیشیا پرسا کردی نه هلنگ کرد کارب بهتر یعنی به گوش هرن و وان هلبجارتنا جی تأثیرک جبو هلبجارتنا جی هیه ترسک ایرو لجم حزب اقپی و لجم اردوغان جی بلکی پیدا ده بجبر که لدجی سیاستاوی دناف ترکا دجی ایرو سیاستک پیش ودره دیتنامه ده یعنی بردوامیا و سیاستا انکاری لسر کرد و مافی کرد هندر ترکیه ده ولو جیش بو پیش وچونا ترکیه بر بحیاتک دیمقراطی ده اف گرتن و اف قد کرنا علاقت پیر باوریا مدوی آلیته دیمقراطیتا ترکیه ده آلی کی ده وقت تبيج لجور سيستمي هناك د مجالات وقت مرة باش رخنا بك ديمقراطية اللي بالنسبة لبرسا كردي أفيا وجاز جوولو جوا كرد بيجن ببان يكبانه لفر هافين الفرزفستان نامش هجرد علي كي د مسألة ديمقراطي بقشتي جريداي هرتشتيه د بيشيا فان مسألة ديمقراطي دي تنامه أم بيجن برسا كردي شاواله تنارين شاوال تفكر سياسي كردي تنارين شاوا قارب ريب د برخبات سياسي هندري تركيا هر کسیره و چه غیر دموکراتیت به دموکراتیت تک درست و سر ایرو دیتنا مده او بخوشی نباورنگ اف سیاست جبر آنا نل آلی و سیاست کرتنید سکن ایرو تنره پرچاکی مزنج خلک ترکیه هدی تولد بن لدیجی في سياسات بيجن تركيا مداجو بر دولتك علماني بو بر دولتك يعني هناك او خد يعني راحتيك جوداتي نتخصنا في خلك تركيا دي ايرو سياستك اواكري لسر شوفينيات يجد علي مثلا كردي دو كيم نتوي وكيدن دهندري تركيا ده وهاجر ام بين لسر سياستاوي يعني علي خوي اوليد جي ايرو استغلالها مسألة اسلامي ويجي نكار تركيا جبو ويجي نكار راحت بلكي خلكي تركيا جي نهاتنا آواكرن لسروي إيرو أو ديمقراطيات يعني د جيكي طنق دايه ونرينك نقلك براحتي خل تبلوير نرينيت بنت باوري عمد جي يعني أفرو شاكردي مادام بفي رنجي بردوام دبه أف تكلين
تركيا نتنه دندري تركيا دي بدردوري خارجي بالتعبير احمد اوغلو دقوت يعني از تركيا مي فكرين الصفر مشاكل إلو تركيا بيسري ست مشاكل بدردوري خارج جبويج ديمقراطية ومشاكل بهفر نظام ديمقراطي كان مشاكل خود هندرد وش دربد چارة سرب كلي قواق مستر دبن اويات تيوي واتايق انو مسألة خوي ديمقراطيجي تيد يلباشت كف يعني خدمتا هجر دبالا تركيا دهب خدمتها يعني چارە سەرکردنا وان پرۆبلەمات ناوان دژی يعني كردی یان مەسەلا دیموقراتی دەرێ تورکیا دێ و ڕێ بدە بگەکارە بە ئالیکار و دیتنا ئەمەد وەک پارتی و گەلێک جاراژی وەک لە جەمە ئەو هاتی جێ نیقاشێ يعني ئەو هەبایە بەلکی ئانە ئەو پرسکرێک زووتر بەهاتا چارە سەرکردن لێ مەخابن يعني گرتناوی ريك البيشيا في نادقره وناد خويا كرنجي انه امكانك جبو خاطرك تاثيراوي رولاوي دناف خلكي تركيا دنتني بكرد از دي سات بيجم دناف خلكي تركيا د كاريبو رولا كي بيجبر دتنيوي انا اشكره ديارن او باشتي ريد بيجد في اف مثلا چارا سرب بدويك امكاربن يعني تركيا باجن قناغ او قناغ ديمقراطيه هر كسي وينار وما في كرج ناف دي بيناس كرن اف چل سال شر دبي يعني الشر نكار مسألة چارة سر بك ونكار يعني بككي تنجي بك قال لك زحمة اف مسألة يعني قال لك جارات قوتي اف عمليات ام ببين داوي بككي بداو ياخوتي ام دنرن بيتر بهستر دبي ورنگا كي دي تيقو ياكرن جبو ناجي نأف آگ كار مسألة چارة سر بك مسألة سياسي او کار چاره سر به پروژه سیاسی بو چاره سریا سیاسی او کار به مسئله چاره سر به نب توپ و توونگو کشتنه کار به اف توپ و توونگو کشتن به ترکیه په خراد به گاواګ پروسا اشتیت نابره 2013 دست پیکر ترکیه د هر آلی خود د آبوری د مسئله خو سیاسی د مسئله خو جواکی د حتی د مسئله دموکراتی د مدید انتخابات یعنی چه انجام دانج بو اناجی باوریا مد نب داگر کرینه لعفريني ومشكلة كردي لسوريا بي چارة سر بشخوا مشكلة كرد لسوريا نل تركيا يعني بخلكي سوريا رأى مسألة چارة سر دبه لقاوات بتفلي وينا دبه او ناخواز برسا سوري بتوائي جاركي چارة سر ببه وناخواز برسا كرد جدناف دي چارة سر ببه إلو التركيا جي او ستاتويا قل تركيا العراقي إلو كردستان عراقي هناك ستاتوي تدهي تخواز ويل عرده بخ نتنه بري خود يعني باككي وقنديلي باوريا مد افشخوا يعني دستوردانه كدوان دفراده لي ام دي ساد بيجين چاره سري او تمثلا سياسي دي قد هندري تركيا دي بقيادة كردر كارب في مسألة چاره سر بك تركيا جالوزيا قلك مزن دردخه و تركيا گرنگياوي نتند مينه دقوناغا ايرو او تيدي دهاجر گرنگتر دبه و باندوراوي سردفري جي مستر دبه